Uba Donald Rimbai, Ubalakam Trai ya ke Jaka ke Bedon ke Resource Rubber Private Limited, Hamaus Mai Riboy District, ulah syakem no nen kesngi, haki pulit ke Riboy kat kum ka ijahar ke bela ujor ro Trai Karkhana, dak ke bekeno bola penship ikin hun seng. U additional SP uba bandrap lang jirwa ula penpau ba urimbai ula syakem namar ba ula penship ikin hun seng ban jurip ya ka Karkhana bat umshim la ko ngo iko hukum jong executive magistrate ban penne ika syongsuk syongsan da ka ba penship ya ka kin hun seng. Nya kajing kerja atau Jaka nang tan dari baja yang tu kamu ngilaban lekan legal action. Dah hari ni kajing jari ni kisni ba ngiyo jengte ba uba Donald hi yalam hang tu udan hang tu habar tu Karkhana ro yalam kita ki members yang kisang halang ki alai hang tu kami kajing keluar dah hang tu kan nong den nakaliang ki try jong tu company kila ada ke FIR ba kaju kerja si dia ni nang tahu dia ba Donald hi ba sedang uba penship dia ni ba tetapi ni hak mana si Parlok mentang